Karbianglo midday meal ko kam Hairpar Association na tum by nong aput hak mai ke padopon. 26 Bodo Martyrs Football Championship adung ki team isen pen ki pathu pachun pon. Karbianglo midday meal ko kam Hairpar Association na tum by nong aput hak mai ke padopon. 1500 atang kavet pen ke hemrengoni kado kave nang litum asomara tuma phan score hemalong han an ke pachulok an ki klem pi ke kitun ke dang atum henlo lasi mati jong ni phai ke thomar ni por phai kre si pen Diphu dayanan anglo vedit high secondary school along lumba jong havar school hem do analong an han kitun ni marlia tum chingrum si cheklo jon baino 1500 pen pabasi 19600 an ke nang jipu Karbianglo midday meal ko kam Hairpar Association atum ke damtang ar nila so ke manga putha Guwahati high school along ke spidamlo lake kichun po ang deng anlo lasi Edward ke phan alang tum adiuti kache dam attendance alo score pen ke pass alo hai nang jipu ke hanga masi lahai alo ta pangrum pondo lasi komani jong se alo nang chi thon thelang pute paprap jin jia phansi chuning ri ponlo athe Guwahati ni phaikrei si ke dampo lasi komadni dolang pute dong kamukamalong nang humri ignot khudak si office dolo pusi all Karbianglong midday meal kam helper a president sangpi rupali bepi pen pachini pon alang tum la so kam ke claim ke pachun jia phan Karbianglong arlo L1 block along pen tami documents pangrum bomlo pula pen photo ta hini nangji pu la pen det 2005 pen akam ke claim kachipadok non anke kesar pilo apot pension phanta chisong dunang puta pachini pon la pen det orunadoi alama puthakta chingki che thandam ji puta pachini pon alang tum Guwahati chikloi jon pen batai hini ke thom antami chidam bomlo lasi 90% akam anke tang etlo lasi 2024 April May penke mesen alam arjulong rinti popusi pherang kya theng nonang pachini do la pen pini all Assam midday meal kam Hairpar Association General Secretary Sunir Rongpi all Karbi midday meal kam helper association president Rupali Bepi la pen lumbajong president Anima Teron P lumbajong secretary Rumila Terang Piatu Pensi than pachini ponlo news desk report time news Diphu ri all Karbianglong a president Rupali Bepi pulon ni hello la sin pini ni litum dak lumbajong a blog long hala lockdown pen ni litum dak chithan chimum long le pino la sila dak ni ma litum than pini ke chipang room at no la si tha ison so ni tum gi chithan ke chimum do nei la sila ha alam putha ka chimum ke chithan pa sin litum dak pini dak db school a long klam long litum pini la so alam tha ke chithan ke chimum phan sin litum ki ba la sila so putha ka bang ke alang litum ni ma litum nang chitu dun at nei polo sita pini ke alang litum ka chini ne mate kitong hek the pe nang ka chitong nun de siki o sita bini la news pen nang litum la news nang ke bang igmalie tum la sobit tum pen ka do ko be phanta la so alam putha ke chini po pusine kal do ko be phanta dak lam pa chini lo la si alam theke la puhelo nilitum high court ke kuri bomlo la pu high court ke kuri puthak sita nilitum hadak ke nilitum bes Karbianglong phanchot kali all Karbianglong litum 11ta block phanta nitum claim rapet lo la pen ke la so ki claim rapet pen talang litum nakachiton nunde do la lockdown pen mala tumta ning thong bia son sidoko la sin ni mali tum thala no ni tum tundang ki do tum an phan ke nilidak kado ko e phanta ka patini theke la lo nali tum documents na ji thon te akam bang ke chun nili tum ke 100% pen ke 90% ke nili tum chok atlo mutote no la sab so ing hong ko so lo sita nali tum documents nang chi thon dun et nei ka dokumenta la si documents mane nili tum a block ta nili tum than bom lo nili tum ke nali tum ha 2005 pen ko anar ni ko ana tarik pen sinali tum hadak school long nang litum tundang hadak idama la sor ni sara tum nang litum phar resolution long nang litum phan amen do ma be ma la haita nang litum chilang da moy la pen resolution nani la pen ka akpo nang litum kitun kidang attendance kidama por ko an pen sinali tum hadak ke attendama ke wanga por ke ko an por pen sinali tika sutima la solo ta bang ukil tum nang hangdat la sila haita kinang sor la pen nang litum ilitum kitun kidang tum ke lokit hek thesi ki ong
la sinili ka chon ningri ke la pulo sar tum pha ukil tum phan ante lo ki thek the tum si dopik sar ko son si certificate long pola tum ke pujat sita la ke ha ki cheng ben juklem tang dat pot sa class 5 vet certificate sita nang poni pusi bang ukil sar nai pupo la sini marlina atum ta na chipa nangar judun prang lo la si class 5 era certificate ta nangi la pen documents ke ka dok chok nai photo ta pak nangi la pen ke la so document non prabjin pena thanai nilitum ta non ako tarik sil ke nilitum ako urunodoy alam puthak ta nilitum phanang piponi pusia phlang pen ta alam chak do nilitum hikha mantri ronus begusar la so alam the abang ke non anta nilitum phana poisa bang nak palele rek la sila so puthak ta nilitum kar judami phansi non tarik sil ke nilitum dam jipu la sila so ari jale mesen pote ako ni mar ditum ta lahaya alam the ta ko arju thulong po la si prabjin pen la si ablok ani mar litum ta kar julong le tum anta sita la mobile or cry do bo inglong arlok kadoka we ni mar litum ta la so alam arju pen na litum dong kam head office mid office do la dak le wang le la so lam chi than chi mum na la si ilitum non reng dok reng ni ki cholong na ya porke ilitum akasuke jiwar nang nelo itum 2005 pen non anitum ka cepaduk pen itum non asabe sita itum non nong itum kacong dat apoisa kilong dunai phan pulote ilitum bor ichet nang po la si la so apoisa ke non aloki pi pensi pinablong po ma po bangkali ilitum ke ukil ki chotoy dun la so ukil atum phanta tangka maha pipe pulote bangta itum hoi ke bangta chisong nun thek the la si itum ta tangka poisa ke itum ta asap soba ke itum sarkar long ke johang dun thegara ta kali po itum ka chirung ka chirek pensi itum akeng imithang chap jap nei pusi ni marli tum le nak tum nang ordun de nang chan de te ni te ko son se ukil sar tum pen tum ka chingki thek ko la si nang litum phana chuni ri ke la si prabjin pe nang litum tarik nar kep ar ni ke nang pale nang po la penitum tarik krisar ni ke Diphu Guwahati ki dam po nitum dong kam head office do hada emidemil head office do antin registration pakka he la si registration do nitum ke la ola santa nitum dam bom lo la si la son thak si ni mar nitum ta nang tum mane nang ki ther nang ki hapta do e la hai ke kachobai kachorai la ke kali la si nang litum akasule nang litum chi ot thibji pulote nang mithang chiwangot hada head office long ajat dalam tai tum chiwai long po la si kadok we phane ne ka chuniri ke la pulo la si ako la so apoisa tangka lam bangke men kiloi kali la ke itum budget ke la ke masa ciklo budget a homoi si la si nitum aukil pen la pu sarkar pen bang chingwai po la si chingwai si ko an sila tum phan ni mali tum phan pipo nei mala so puthak alam ta hadak chingwai si la so lam ke bang budget long si declare kori po la si la so lam puthak ke katuk ko beta ili tum ta arju dun long po la si la ke la bang so long lang dam po te non ke long bom ke sorry non ke ni tum tang te nang tum ke ma bang ko an tum ke suri sir kebra pharotrok la si nili tu suri sir kebra pharotrok ane iphong we sarkar nang pide de sita bangla song bonga chingmai dui mati nang kan sibak ke bang tai phong ke la anang pide de thek theda tai mene kom chat po se aneng kan ta bang ta nang po bat bon bo la si okor je dor mahabat chot ke chok che ni tum phanta non 2005 pen itum kitun ki dang pen non anan sini tu kasar pithulo non itum pension yar nang po non itum phan hai area we lang jara we la si la so po sini tum da chisong du nai chisong du de prote sarkar ke bangke o do clip le thong bi le popo bangke ejo epadom clip po isak pon het dat po la si la ki sak het nei phan ke itum ka ta arjab dun het ning la sikar jab dun het atheke nitum achiklo jon tinta dam boy chiklo jon kali nitum ke chiklo jon ng bata hini ki thom tan tum hai kur long dam bate akon nitum hadak jonota gubonong ta dam boy nitum ke koma sara ki thelong ma nitum dam lak mutote nona bangke nitum long nang po akon nitum phan bata bab break po la ke 2023 po 24 pen ke nitum April May pen ke la ke nitum alam bangke lam mesen alam nitum arjulong po la pen ke ako la so puthak bangke nilitum kato ko phanda chuning rilo la sini marlitum ta prabjin pen dong kamu kam phan ke bangi phansi na chuning rilo la sini lam theta ka kang tonon asika to Kardom dilimen ke sunil ropi lilino namat ke nili arpu ke la ola sam la midday cook kum helpers association lo GS lo recipe nidak dilitum lumbajong SS ang kangarlu tundang di marli tumhan pinida ke DFC Higher Secondary School lo naga humri tapen maita dulu
athai malapon aning kan kecil song mate kemang pen sita me alang litum la pharokul krepovet atangka pen masih alang litum hemihum solaina ko lasi pharok krepovet atangka pen ke hemihum suliu de lasi pinini litum alang litum khan lan suse apra alang litum akai mate ke klar pon jiphan ni litum kecil song pedo bomlo Guwahati rong supilo sita me ni litum high court pen mate abatai ni litum धारणा है हुई सीता में गुवाहाटी रंग सुपीलो बताई थ्रोकेप तो सोसेलो सीता में गवर्नमेंट तुम नोन सीता में अलांगली तुम मिशन कचिंग वाई कचिंग साया भी पिला लसी पिनियार ने नीली तुम हाई कोर्ट बांग पिनांग कोगलो ओलासाम मते कार्बियांग लोंग चिलांग पेट पेन लसी अलांगली तुम कदिमाना बांके नोन बांके हाई कोर्ट लोंग के तंका सुरी सिरकेबरा फारो थ्रोक अलांगली तुम लोंग नंगी तथेमा आर्निसी पेन फारो की थम हाजिरा चिलाई नंगी lapen alang litum phan permanent mate thir na ipu alang litum kadiman laso puthase high court long ni litum kipido lasi alang litum akengri pini ke bangke high court kuri chot ke sulile lasi alang litum documents mate alang litum rideng ko ppc duma laso bang high court atum ke hanglo lasi laso taxi pini naga che humrilo lasi alang litum farman ka che song ke pedo lo high court long sitame non alang litum non high court long sitame kesta suliboy sitame non alang litum ke high court sitame 90% an ke kamchun pon tanglo lesi nak karbiang long ke doni marli tuman sitame non prabjin pen non ako puthot ni litum documents pon thuni ji la bang ke tarik 3 year ni lesi so khangsa ni litum la karbiang long mid day meal cook association west karbiang long mate nongka boka malong du lasi nang pali pe ji phansi pi dinda ka jing bai ka jing sai mate ji than che pere phansi dak die bhi higher secondary long sitame pedopon lo athema non bang ke nilitum ka chini dun ateng pulu tangte inot sarpi mar not inot supin so tum no ningkan ke thom master rule choklem de da phike latum permanent ke long nang ji phan ke right du bek pulu dak bang ke labor ji tu ni ki aron along ke tong do lasi alang litum ke ningkan ke thom ke suselo ningkan non krenar kep suli boilo ningkan suri ni ra pharo pho pen dang lok nonan sita lang litum claim boilo sita mi piniar ni central government mate state government tum mission pen alang litum phan pi pajer pon pe de la joine si piniar ni litum high court bang claim nang koglo lasi non jituni ke nilitum ka chini duna teng pulutante non mane onariam mate alang litum ke baji ko putha ka bangke 100% mane final angdeng sile bomlo mate pang dak dela mate la pu ada tangka pu bangke assam government mate central government atum pang dak dela la so phansi nilitum la chong hong prong lo la nai ka chingwai gen te la ke dum bajong phanchot ma karbiang long la bangke non nilitum ka chingwai pon ke piniar ni ke ni lumbajong lo mate daka karbiang long kado kabe atum phansi tame la SSA Krisi ang kangaro ke do ni marli tum sitame chini ne tum sit aphan sitame pini da ka mane news pen sitame pa chini lo kado kabe tum sitame dak na cheram na chito dun nang po athema alang li tum future atum phansi ni li tum ta ka che songpot pe do pon bom lo 26 Bodo Martyrs Football Championship adung ki team mission pen ki pathu pachun pon Kedam tang phai kuni ni phai kora ke thomar ni pen football ke pathu pangcheng ponsi pini mati jong ni phai ke thomar ni langhin constituency ke pardo langhin piniali goiramari stadium pathu aklamalong indeng 26 Bodo Martyrs Football Championship adung kiti ke pathu ponlo Bangso along adung kiti ke pathu pon along langhin piniali sport association FCA team lapen langhin piniali sport association FCB team angbongsi pathu pon lapen first half ahot LTSA FCB atum goal 1 thaplo lapen second half ahot LTSA FCA atum kachiting thupar pegajo goal ke thom thap thu thosi goal ke thom pen bangso adung kitia long che bahai pon denlo bangso along aluhi sarpo aman pen kache tongdun laki 13 number langhin constituency local MEC mate KACEM Billy Mohon Khaglari lapen phan pajang aman pen kache tongdun laki langhin municipal board chairman Kamal Brahma BJP langhin modern committee president Krishna Mohan Bosumutari lapen ke ong dong man pen ke do atum chetong si bangso jai mek along RDP don lapen bangso along title award
no anong e sitami pipon bangso along hero of the match anong e kelong don laki Biswajit Swargari best goalkeeper Girsing Goyari higher score Mumin Goyari adumsi bangso title anong e chepalongpo Huluni Benbari Thetok report Time News Diphu আজি 26তম বড়ো মাৰ্টিয়াৰ্ছ ট্ৰফিৰ ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হয় লাংহিন তিনিআলি গৰৈমাৰী ষ্টেডিয়ামত আৰু এই খেলত লাংহিন তিনিআলি স্পৰ্টছ জোনে এ গ্ৰুপ আৰু একে লাংহিন তিনিআলি স্পৰ্টছ ষ্টেচনৰ বি গ্ৰুপ এই দুইটা দলৰ মাজত আজি ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হয় এ গ্ৰুপে বি গ্ৰুপক 3-1 গলৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি জয়লাভ কৰে বিশেষকৈ এই ট্ৰফিটো বড়ো আন্দোলনৰ সময়ত যিসকল ব্যক্তিয়ে শ্বহীদ হ'ল বা তেখেতসকলে যি আত্মবলিদান দিলে তেখেতসকলৰ স্মৃতিৰ ৰক্ষাৰ্থে বড়ো মাৰ্টিয়াৰ ট্ৰফি বুলি আমাৰ বড়ো সমাজে এই ট্ৰফি প্ৰতিজনে পাতি থাকে এই ট্ৰফিটোৰ আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে এটা ট্ৰাষ্ট আছে ট্ৰাষ্টৰ সভাপতি আমাৰ ওচৰতে আছে শান্তনু বসুমতাৰী তেখেতসকলে গোটেই খেলখন পৰিচালনা কৰে প্ৰত্যেক বছৰৰ পৰা এই বছৰো ভালকৈ পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ এই খেলখিনি খেলাৰ কাৰণে যি সুবিধা কৰি দিলে লাংহিন তিনিআলি ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰখন গতিকে তাৰ কাৰণেও মই আমাৰ লাংহিন তিনিআলি ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকসকলক এইখিনি মুহূৰ্তত মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে এই খেলখনৰ যোগেদি এটা বস্তু আমি কৰিব পাৰোঁ নেকি যে এতিয়াৰ সময়ত খেলৰ যি প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজন অনুসৰি এই কম্পিটিশ্যনৰ যোগেদি আমাৰ উঠি অহা যুৱক খেলুৱৈসকলে খেলাৰ এটা ভাল সুযোগ পাব আৰু সেই সুযোগটো ল'ব লাগে বুলি সকলোকে মই অনুৰোধ জনাম এইখিনি মুহূৰ্তত আজি সুকলমে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ খেল পৰিচালকসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ দুইটা দলৰ খেলুৱৈসকলক মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সৰু ৰাইজক আজি খেলখন উপভোগ কৰাৰ কাৰণে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে মিডিয়াসকলে আহিও এই খেলখন প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ মিডিয়াকেইটাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ যি আমি বড়ো শ্বহীদহঁতক স্মৃতাৰ্থে আমি যি খেল পৰিচালনা কৰিছোঁ লাংহিন স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু বড়ো মাৰ্টিয়াৰ্ছ ট্ৰাষ্টৰ থ্ৰুৱেদি এইটো 26তম এই ফাইনেললৈকে যি আমি আহি ফাইনেললৈকে আহি পালোঁ আজি সমাপ্তি খেল খতমেই হৈ গ'ল এইটো লাংহিন স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন এ আৰু লাংহিন স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন বিৰ মাজত আজিৰ খেলটো যেনিবা কিবা অনুষ্ঠিত হৈছে লাংহিন এ ইয়াত উইনাৰ হৈছে আৰু এই খেলৰ যি আমি ট্ৰাষ্ট আৰু লাংহিন স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ আমি যি তত্ত্বাৱধানত চলি আছে এইটো আপোনালোকে যে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি গোটেই ৰাইজক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে আপোনালোকক মই ট্ৰাষ্টৰ হৈ পেলাই অশেষ ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু আগন্তুক দিনতো যাতে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পাই থাকোঁ এইটোৰ বাবে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে আমি আগন্তুক দিনত আমাৰ খেলটো যাতে আকৌ বহল জাগাত ল'ব পাৰোঁ তাৰমানে ষ্টেট লেভেল হৈ পেলাই আমি নেশ্যনেল লেভেল কৰিব পাৰোঁ নেকি এইটো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰি পেলাই এইটো আগুৱাই যাম হ'ব ধন্যবাদ থাকিল আপোনাক